Sikati dua laksa peneribe Nabi kana penyata Allah Bandung agama mendara mu'jizat Memacam-macam rupa Allah sallallahu Allah ala Nabi Allah Nabi Muhammad Sayyid Mustafa sallallahu Allah ala Nabi Allah Nabi Muhammad Sayyid Mustafa. Nabi Sulaiman raja yang terkaya raya lahir dan nandonya Ahwaten ja'amu tiba dengan angin saritro di bawah Nabi Sulaiman raja yang terkaya raya lahir dan nandonya Ahwaten ja'amu tiba dengan angin saritro di bawah Dumlala dengan nasi dom mandum yang binatang tidak pegawai Dumlala dengan nasi dom mandum yang binatang tidak pegawai Allah sikati dua laksa beribe Nabi kana penyata Allah Bandung agama mendara mu'jizat Macam-macam rupa Allah sallallahu Allah ala Nabi Allah Nabi Muhammad Sayyid Mustafa sallallahu Allah ala Nabi Allah Nabi Muhammad Sayyid Mustafa. Di Nabi Dawud cukup lima lembodo wateng suara Guci benar dan suci lima bandilagah di biola Di Nabi Dawud cukup lima lembodo wateng suara Guci benar dan suci lima bandilagah di biola Yang tengah tanda cilil lebih hajade lesiat dan laju Yang tengah tanda cilil lebih hajade lesiat dan laju Allah sikati dua laksa peneribe Nabi kana penyata Allah Bandung agama mendara mu'jizat Macam-macam rupa Allah sallallahu Allah ala Nabi Allah Nabi Muhammad Sayyid Mustafa sallallahu Allah ala Nabi Allah Nabi Muhammad Sayyid Mustafa. Dengan anak terbawa Allah nampak tentengan iraya tegak Allah sikati dua